te tamaiti wairua tapu e. Te matua te tamaiti wairua tapu e. Te matua te tamaiti wairua tapu e. Kia tau mai ngā tini manaakitanga o te wāhi. Ngaro ki rungi a tātou katoa. Hakua ke hea koe e hono mai ana i te ata nei. Ka nui ngā mihi atu i a mātou o roto i te whare nei, o roto o mangamuka. E mihi kau atu ana ki o koutou. Koutou e noho ana ki raro i ngā maunga katoa puta noa, puta atu i te motu whānui. Koutou e noho mai nei o roto o hokianga, te riu o hokianga. Ki te pēwhairangi tai atu ki te tōkerau whānui, ka nui ngā mihi atu ki o koutou. E hari ana te ngākau, kei kone anō mātou i te ata nei. Hari ana te ngākau, ko taumai noki, koe Soulsista. Pai māku hoki. Ko hoki mai ki roto i te whare. Ko roa koe e āhua ngaro atu ana i te whare nei, hoi anō. I te hiningaro hoki i tahi wā. Ai hoi anō he wā hau nai nei. Ka pēra te āhua i tahi wā, ka pā mai ngā taimahatanga ki a tātou, ka tino rongo i ngā taimahatanga, engari he mea pai kia piki ake, i ngā taimahatanga, kia taha atu i ngā taimahatanga, kia haere whakamua tātou i roto i te whakahautanga o te wā. Kia ora, pai te kōrero. No reira, Cyril, ka pēhe tō ata, pai? Pai i ngā wā katoa mā tukata mai i te tematanga kei konei, ka whakahoi au i te hari me te koa, he mea nui ratu i tēnā. Hona me whai whakaore pāra ki tērā ngā wahanga, ka puta mai e tērā o ngā whakaaro nei. Kia ora, te haora harikoa. Kia u tātou nei, kia u tātou ki ngā autanga whakawhetai mō ngā mea katoa ka whiwhi ai tātou, ko te haora he mea nui tērā, no rere tika ana kia whakawhetai tonu atu mō ngā āhutanga kei mua tonu i te aroaro, mō ngā mea tupu ana waho i te wini, nā te āhua o ngā mea tupu ka whai hā tātou no reira. Kia kaha mai tātou te aro atu ki ngā painga katoa. Kei mua tonu i te aroaro. Wā tātou tamariki ngā tāngata e noho ana ki roto i te whare, kia kaha mai tātou te tuku mihi atu tētahi ki tētahi i roto tonu i te whakaaro, ngā whakaaro aroha tētahi ki tētahi. Nō reira ka huri tātou ki tō tātou waiata ki hari ki o kua tātou i ngā mōhio koe ki ngā kupu o te waiata me waiata tahi tātou i tēnei o ngā waiata. Hari harikoa, hari harikoa, kei roto i te whatu manawa. Kia ora. Hari harikoa, hari harikoa, kei roto i te whatu manawa. E harikoa nā te mea kei konei ahau. I tēnei ao e huri nei, te ao e huri huri e harikoa nā te mea kei konei tātou. E kore ai e ngaro e hari harikoa, hari harikoa, kei roto i te whatu manawa. Happy, happy joy, happy, happy joy, here within our hearts, within our hearts. E harikoa nā te mea kei konei ahau. I tēnei ao e huri nei, te ao e huri huri e harikoa nā te mea kei konei tātou. Ke kore ai e ngaro e hari harikoa, hari harikoa, kei roto i te whatu manawa. Happy,
happy joy, happy, happy joy, here within our hearts, within our hearts. E harikoa nā te mea kei konei ahau, I tēnei ao e huri nei, te ao e huri huri e harikoa nā te mea kei konei tātou. E kore ai, e ngaro, e hari harikoa, hari harikoa, kei roto I te whatu manawa. Kei roto I te whatu manawa. Kei roto I te whatu manawa. Puritia kia mau mo ake tonu. Ai, puritia kia mau ki te hari me te koa. Pupu ake ana mai I te whatu manawa I te ngākau. Ke pai ai te haere o tēnei rā. Timata ki te whakaaro pai, ki ngā whakaaro pai. Ngā whakaaro nui ki te rungarawa. Mō ngā tini āhutanga manaki a tātou. Kia ora. Ngā tini manaki tangi ki rungi a tātou katoa. He pai tēnā waiata, because nothing me, it gets you kind of tapping along, eh? Every time I sing it, you kind of get caught up in that song. So pai tēnā waiata, eh? He pai. Ai, ka te tumanako. Ha pai te wairua. Mā te wairua ka puta mai ene o ngā āhuatanga te hari me te koa nā roto anō. I koe te e hono mai ana I te ata nei. Hako kei e hono mai ana. Kei hea koe e hono mai ana I te ata nei. Ka nui rawa te mihi atu. Kia koe, kia koe te katoa. Kia koe te katoa, ai. Tautoko. Aira. He waita kei konei, e te whānau, he waita tēnei mai Alpha Blondie, Love the Power, ko tatu ki te tikau ki te tikaukraka. We're here until 12, Soulsista and Hori between 10 and 12, and back with Auntie Live is between 12 and 4. But hey, thank you for joining us today here with our Tautoko Whānau Friday, Iwa Tikama Iwa Irerima Iwa, Tikama Whetu Irerima. Big kia ora to our online audience, mōrena te whānau, mōrena, a bit of a late morning today, but yeah, we've got Hori and Soulsista in the whare this morning. Ai, ata Māori e whānau. Ai, mi nui kia koutou. Koutou pohona mai mā te pokamata, koutou e noho tawhiti atu ana I te kāinga, ko te tumanako, mā te mātakitaki mai I tēnei o ngā wāhanga, ka tata ake koutou a whakaaro a ngākau ki te wā kāinga nei. Take a moment again. Hey, Father, it's that time of the year, special time of the year. I know we've all been celebrating hard out. There's been concerts, there's been a whole lot of things in our community. Most of our communities have, come on board with puanga or matariki, and I know it's a special time of the year for all those special things to happen. And looking forward to all the great things we're going to be doing for the next few months into the summer. E ka pai. I rongo ki mahaunga tō kōrero ai e pāna ki a matariki. That was a really good thing to hear so many people speaking about it. You know, aha ko te aha, everyone was, ko te me nui, kua whakanui tātou I a puanga, I a matariki hoki. Koina te me nui, ka kōrero tātou katoa. Even if it was, oh, did you see how they were celebrating? It was like, well, at least they're celebrating it in their own version, in their own way. You know, that's not how our tupuna used to kind of. But, you know, e pai ki te kitia ngā tangata katoa Aotearoa, te whakanui o matariki. Yeah, and it's about celebrating all those good things from the year gone past, and being grateful for all the fruits of everyone's mahi. Kia ora. Mahi I roti te mara, me I rā hua tanga katoa. Ahua hea te mahi, kia whakawhiatai tonu, tāte mō ngā hua pai ka puta mai I tēnā o tātou. Tika Marakena, as good as it is to remember those things of the past, it's about the future. So, we're all going to be in the Marakai around this year. It's one of those spaces that people have got away from. And it's like, the big wave when you go past Kira Kazi, the garden looks good. And that's about all. The connection happens. But hey, it's the reality of our survival. We're talking about the food wars and a whole lot of things. And it's a reality space. It's time to be real about what's really happening here, whānau. And so we're all going to be in the mara. In the days gone by, it was the babies, the grandmas, the uncles, the aunties, the cousins, all of you, and everyone else who was there. That was the space
they were all in. Wow, So when you beautiful. went to the garden, we all went to the garden. It wasn't like, no, I'm going down the road today. I'm doing something else. Ka hore. Hey, let's get back to that space. Yes, and the yes. the babies, you know, whakarite he whāriki mō ngā pepi, ka takoto ngā pepi rungi te whāriki, you know, ka kai te paru, ka kai ngā rau kumara me era mea katoa, hoi anō. Pai He tēnā. awatanga pai wera kia rongo i ngā painga o te whenua, kia teno rongo te tinana ki te whenua, kia pā marika ngā waiwai ki te whenua anō hoki ngā ringaringa, Yeah, ngā mati kia pā atu ki te whenua, mā te whenua tātou e ora ni. Oh, ka pai. Tika mariki, but hey, it's got to be led by the elders too, eh? The old people, the generation who actually know that. You know, it has to be led by them really, because the kids don't know any different. Unless they're in that space and put in that space, well, they're going to think, well, hey, we're going to be in our own space. And so it's about, you know, good leadership, good examples we lead, and all those things that are really important. I'm sure if I know that, you know, it's a space we all want to be in, eh? And Yes. whether you live in Aussie, more into our whenua over there in Aussie, the Mozzies we call them, and I know that whether Yes, the Māori you're Australians. back home here on our Tūranga Waiwai, whether you're in the space living in the land of someone else, our land of our iwi taki in Australia, hey, the same tikangas, the same kaupapa applies. Yeah, I think a lot of our people have become citizens also of Australia. So you know, those who become citizens of Australia, you know, they're the true Mozzies. Well, it's only, But, you know, I guess it's just a bit of paper that they give you, say, well, no, you're now entitled here, I'll stamp you, you're now a citizen of Australia, but actually, the connection is way beyond that, eh? Ei, Oi, We're he our manu whenua kia. tangata, our iwi take Kia from ora. Australia. Kia Ai, ora. tika ana. Mā tātou ngā iwi take e whakatau ko wai e taia, ko wai ka noho ki rungi o tātou whenua. Ai, Hari te o mea kei mā. koe e noho ana, ko te mea nui he uri koe o te iwi Māori, o ngā iwi taki o Aotearoa, ei. Ai, Pai tika. tēnā. He mea nui kia whai wāhi ngā iwi take ki runga o rātou aki whenua ni. Ka mui o tātou, you know, puta noa i te ao kua haere, ko tai atu wetahi atu tangata, ko taha i whenua i raro i ngā turi, i raro i ngā legislations wera ahotanga katoa. Hoi anō, me hoki atu ki te tūturutanga o te iwi take, ngā iwi take. Ai, me pai o kōrua, kaurua. Tēnā koe whānau, me whakarongo ki tēnei kānga tātou mangamuka. We're back on air as well, and only 5 minutes. Hey, we're going to be here for just a short time, back with our live stream around 15 after 10, but hey, you can go to our Total Core a web page, you can go to our Facebook, you can go to Whare Kōrero and listen to the fine sounds of Total FM. Ka pai, so, mo tēnei wā ka waiata, tētahi waiata, he waiata I tau mai kia hau e hia ke ngā tau I mua, engari, he waiata tēnei mō te tau hau. He waiata pai hei akoranga mā koutou. Nō reira, mā koe waiata, mā tātou e waiata. Ka piki ake apuanga I te rangi, ko te tau hou Māori, ko te tau hou e. Ka piki ake a matariki I te rangi, ko te tau hou Māori, ko te tau hou e. Hanga tupuna, ko tātou ngā kranga mai e. Ko te iwi whanui, ko tātou ngā whakatupuranga. I te ao huri nei, e pupuri tonu ake rā. Tika ngā tuku iho, kia kore rawa e ngaro. Tō tātou tino ranga tiratanga, he mana motu hake. Tō tātou tino ranga tiratanga, he mana motu hake. Tau hau Māori.
apuanga I te rangi, ko te tau hou Māori, ko te tau hou e. Ka piki ake a matariki I te rangi, ko te tau hou Māori, ko te tau hou e. A ngā tupuna, ko tātou ngā kranga mai, ko te iwi Māori, ko tātou ngā whakatupuranga, I te ao huri huri nei, e pupuri tonu ake rā. Tikanga tuku iho, kia kore rawa e ngaro, tō tātou tino ranga tiratanga, he mana motu hake. Tō tātou tino ranga tiratanga, he mana motu hake. Tau hau Māori, waranga hia, whiriwhiri tia, kohi kohi ai, ngā whakaro. Hei oranga, wairua, hei oranga, hine ngaro. Hei oranga, mo te tinana, hei oranga, mo te whānau. Hei oranga, mo te whenua, hei oranga, mo tangaroa. Hei oranga, mo rangi nui, hei oranga, mo tātou katoa. Mo tātou katoa. Wananga hia, whiriwhiri tia. Wananga hia, whiriwhiri tia. Kohi kohi ai, ngā whakaro. Hei oranga, wairua. Hei oranga, hine ngaro. Hei oranga, mo te tinana. Hei oranga, mo te whānau. Hei oranga, mo te whenua. Hei oranga, mo tangaroa. Hei oranga, mo rangi nui. Hei oranga, mo tātou katoa. Mo tātou katoa. Wānanga hia, ai kia kaha mai tātou te wānanga, a heahanga aotanga, pai mo tātou, pai mo te whenua, pai mo te tai ao whānui, a he oranga marika mō a tātou tamariki katoa. Ai. Ai, kānui te mihi kia koutou I hono mai I te atanei ki tēnei o ngā wahanga, muri atu ka huri atu ki te wahanga tuahine tautoko. Ai, tēnā tātou te whānau kei konei a Hori me Soulsista atu I tēnei wā taino ki te kaumarua. Muri tēnā kei konei anō Auntie Liveys, me ngā waitareka mō tātou mō tēnei wahanga o te taunei. Ai, muri te waitanei kei konei ngā pūrongo kōrero mai wātea. Me ngā pāne mai te hiku o tika. Okay, whānau. Yeah, kia ora. We're going to be having a bit of a break now. And yeah, we're back live streaming around 10:15. Ka pai, pai tira. Okay, we're talking to our audience here. Kia ora. The whānau online. Kia ora, kia ora. Kia ora whānau. Ai. Okay, partner. So yeah, back with you in about 15 minutes. We're live streaming off and on today. We're not live streaming for the whole 2 hours from 10 to 12, but we're going to be coming in and out with some of the special features. The special features on this beautiful day in paradise. Awesome, beautiful day in paradise. Okay, more than enough, partner. Back with you soon. Kia ora.